Omanfo anase mmabunu a womo ewo Obuasi Anyinam aye no wa santamantam ana wachire won emu nipa enso na sa nipa enso na wachire won assembly member anasa assemblyman wo mpotem ho enso ka ho bi na posifo ene asojafo edi afra ene kwache won ne nyina no se na wo ye meteme ho ase bi ye kire de tia AngloGold Ashanti adwumakuo no se mmabunu a wo krom ho no adwumakuo yi mfa wom ena wo sa won ho efa afoforo nti santi ase no anya adwuma no ene kofa ye yi ba ya wachi emu nipa enso Nkromafo bi ewo Anyinam ewo Obuasi akoye ye kire de etie AngloGold Ashanti Obuasi mine no se fitise adwumakuo no eba ho no enya de wofa emabu na wo ho no mu no adwuma wase wabeje won saase ene otu esofa magudie nanso na adwuma sese wo ma won bi eye no nya de wode ma wonnom na mweso ama wakoye ye kire ama apoisifo ene asrafo ayenka bomu achichi nipa no bi a assembly member a wo Anyinam electoral area eka ho ebie wona wakoye ye kire ni bi ene yama no bofo Isaac no manyo edi nkomo ede de nti a ema tusa anamon no eto nanim KMS shaft ahanum na first ye na nanom na adwuma no ahanum ni hina no omu fam ekọ afuom na gate old gate ni ana mo twa fence wala fa ye hu na omu so mo mpese ye be kọ afuom biem ye kọ afuom biem so omu so asase no omu ma bi wo hanu ma 100 Ghana cedis ni ko 100 Ghana cedis banche ebu on mani ama 50 Ghana cedis o ma jihani hina omu so ma yenko omu so mfa workers na adwuma ana me say demonstration aji former soldier for boye ana say me so me tiase abran to mo shomo boye de Dwamtenani ama unit committee won potem ho eye Jonas Ankoma ono nso ekirekire mu se nipa bi a wache wo mo no wakopie apoisifo akache a wo ye nhwehwemu wo suban bi a oda na di no ho adwuma titru adwuma sem ana ma bibisa ekoso ye oye chen koso assembly man sisi a wo se police for kuku omo detain no kakra wo omo detain wo self omo se won na ye leader ewo kronim wan hwa ma no ma anka me down ana omo atino ye ba ha se bebeli yankofo na ewa ha no ye duru ha no mo se omo nye ya nkoje permit na de ten se em se previously no last year ye say bibisi abekoso be to no mo police for akachi ebe se sa permit ni ye entumi mba so enu ntina mi se omo afa mra so mu se ma bibisi akoso entwa ye ASP Raymond Mahama Idrisu ena ye divisional operations commander ewo Obuasi ono nso editudwa senenkese nipa no edi nkan ebebo apoisifo kokko no tumi ebema won ahobambo ewo ye kire akoye ye no emu nanso no enya de anioma etoto na kwan mu te se de nhihye no etie no ema no ekofa asa nsensemi nyina ebaaye all the major routes any minor routes from Anyinam ebi ba ayinu nyina mu di lorry ties na de shit ties wo run about one more block kwan no ndi ba ye nyame ncha de ye koya yetimi continue situation no ma ye yi no ma no ama obi asate ye na dwuma